الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل والأعناب من الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Mahuli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, manalam salam kami kaniyo, mga anak apo namo hatiranan, halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haruman ini hiatud namo na isab maun pahadarat sing kamu in pangadjian kawauntan yu ringakallam si maha suci maha tunggi iban day nga hadis sinjunjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, pataurun namu insya salam-salaman kaniyo murah-murahan panggindua singketan niyo pakania bangman singketan niyo masalamat din dia dunya iwan masalamat kita niyo adlaw kana daing hapamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangadjian taniyo haruman ini masih pa kita niyo hapangadjian amin wala pa kita niyo nakalatun parugaing pangadjian malaingkan doon pa kita niyo hapangadjian pagsukur
sinipon, patag-ipon. In pagsukur, sinipon, patag-ipon, sa laggo-laggo, ibadat, sintiap-tiap siulakan, dahil kato taniyo. Sa time pagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yan, in pagbutukan, hantara sinipon iwan tag-ipon. Damit kiyan, in pagsukur, pamahasot si mahatinggi, amura isabyan, ini pagbutok, pag-agaran, pagmisraan, sinjantong iban sinjantong, antara sin kita ni umano siya yari hababaw singgumi. Mga anak apo na mo atiranan, ang pangadyan na to haruman ini, nikmat sa laggo-laggo, amin na nawisaratan niyo pangadyan limaway. Nikmat pagkaon, iban nikmat pag-inom. In nikmat pagkaon, iban nikmat pag-inom, dan hika kusog, sin pagtag-ipon, sin manusia, pamahasot si mahatinggi. Dahil nga sabab yan, yari in palman sin mahasot si mahatinggi, hasuratun nahl, palman niya, والذي أنزل من السماء ماء لكم tunggal da imahasot si mahatinggi in makaraos magpaulan hamano siya yari hababaw singgumi. Iwan tunggal da imahasot si mahatinggi in makaraos magpaulan, hakatan pia panjari niya, harin lupaan, hawud haratag, iwan haragat. Ba't sabab magkagunahan, ingkatan pia panjari si mahasot si mahatinggi, yari hababaw singgumi. Dahil nga sabab yan mga tuan, yarin baita kato taniyo tunggal da isa-isa niya. In makaraos, magpaulan harakat, magpaulan harin lupaan, tagagabon ibanway. Batama sa nato ini magkainu-inuin tao. Pag inu-inuhan nila, laong niya, makainu-inuha masatay ni. May takaw na inu-inu. Sabab laong niya, miulan sinuay rabon. Wala nag-ando miulan, ay kautuan may inu-inu, aun tagkawasa. Makajari niya paulanan, inggumi indarat, haway andum, haway rabun. Siya'y magbaya-baya. Pagkahakaran, singkita niyo pakaniya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Alamat sin kudratihi wa iradatihi. Alamat sin pagbaya niya. In mga alamat yad tunasabot. Hikabatuk sing kita niyo. Magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, unin ulan piara tong maripaguni. Maan lakum tubig niyo.
Hipagguna niyo. Minhu syarabun. Dahil nga mga tubig ulan yan, pag inom niyo. Turayan tuan. Wa minhu syajarun. Iban dahil nga tubig. Pia ulanan sinallahu ta'ala yung gumi. Karunahan sing katumbu-tumbuhan. Tianom sin tao iban sinway. Karunahan sin manusia. Iban sing katumbu-tumbuhan. In tubig. Ulan. Dahil nga sabab yan mga tuan. Iniyan ayatun min ayatillah. Ayat. Tanda sing kabasaran sin Allah Ta'ala. Bikudratihi wa azamatihi. Hakudrat, iradat, kabasaran si mahasut si mahatinggi. Sabab alamat hikabatuktan niyo magsukur. Laway rin nga pagtag-ipon pamahasut si mahatinggi. Hipaglagi na to. Hipaglagi sing katumbu-tumbuhan. Fihi doon hayan pa. Biyay tak kato taniyo. Tusimun. Hipag-ipat taniyo hakahayop-hayupan taniyo. Apabila aun ulan. Dumayaw yung katumbu-tumbuhan, yung kasagbut-sagbutan, suku sintao iwan sing kahayop-hayupan. Mga yan tuan alamat. Tiudluan kita niyo, tiunyukan kita niyo si mahasut si mahatunggi, alamat sin papagsukurun kita niyo kaniya. Turan niyo mga kataw tayo manghuran. Ang panay sab kita niyo biyataan sin Allah Ta'ala hasabab sin ulan yan. Yunbitu lakum bihi jar'a. Nabulak lapang hababaw singgumi. Iararo mo ibanway. Liapahan mo ibanway, nabulak lapang ing katumbu-tumbuhan, kagugunahan sintao, sayul sintao, vitamin sintao, sayul sing kahayup-hayupan. Hipagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikakusog sin pamarat saya niya, bukon hikalamba. Hikakusog sin pasugpatan sin akal niya tudyo patuhan. Hikakusog sin pamikil niya sin pamikil kabayaan. Tiunyuk ka niya sin mahasut si mahatinggi. Hari magtabiyaw. Hari maglunsulan. Impikilan niya sa malaingkan. Magadhatunyukan. Hapamando si mahasut si mahatinggi. Yumbitu lakum bihi jar'a. Hasabab sin nikmat piaratong sin Allah Ta'ala nikmat tubig ulan. Dahil nga taas, duwayang penyari hababaw singgumi. Wajjaitun iban sin Jaitun. In Jaitun hula Arab. In kamatauran. Hindi katong bukun na Jaitun siya aung ganti niya. Aung dihil kanila ridto nikmat. Aung da isab dihil di kato.
in tiap-tiap gumi, in tiap-tiap hula, wala piya pagkingking, wala piya pagbakul sinallahu ta'ala. Dirihilan sinallahu ta'ala nikmat pakaniya, misan wala nagsali, indagbus niya, sagawa nagsali, dihilanda sila sinallahu subhanahu wa ta'ala, pakaniya nikmat, pakaniya rizki. Wajjaituna wan nakhila wal a'nab hulma. Hasabab sintuwid daing halangit iwan nyari hagin lupaan di mayaw ing katumbu-tumbuhan. In jaitun haula Arab, in nakhil haula Arab, amuna impiang hinungod. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha mga lundang karabat niya, ing kahuya unlong niya, sa pantundayaw si mga bariman. Hikapag lagi katan, indahun niya, inbatang niya, insangan niya, imbungan niya, piyang hinungod harayaw simbar iman. Dayaw niya patuhan, dayaw niya pabaran niya, dayaw niya papagkahin niya, karayawan dahon niya, iwan karayawan hibin niya. Aturayan, mga anak apo, indayaw simbar iman, nagdara siya karayawan, mamin pa siya karayawan, mangdihil pa siya karayawan. Hasabab sin pagsukur niya pa Allah Ta'ala, piyataod ka niya sin Tuhan. Wala in sakartum, bang sadya piyag syukur niyo pa Tuhan. In nikmat yan, yanug hara kaning, palman si mahatut si mahatinggi, la ajidannakum, way makaraos magganap, way makaraos magpataod, tunggal da, immahatut si mahatinggi. Di magkarunahanin Tuhan taod, sa kita ni magkarunahan taod. Di kita ni makapataod, amin tao, iban tao. Indayahan hangkan siya nagdaya, di nga Tuhan. Na miskin, pagrida na ka. Na. Wajjaituna wan nakhila wal a'nab. Inhulma sambil pamasanato ini. Nalibot na dunya. Mataod na nakakinam. Aturayan Tuhan. Wal a'nab. Laong sintawri kato. Anggol. Uno pendeta niya yan. Wa min kulli syamarat. Iwan singkatan bungang kahoy. Nakaunnato na. Imbungang kahoy akan layo. Ginis babara panen nakaunnato. Mangga. Mangga Arab, mangga Milikan, mangga Indian. Ginisan na manggara sa duweng-duweng ingan. Mga yan Tuhan, ipagsusukur pa Allah Ta'ala. Wa ita'u makaraus, magpatubuhan. In original niya yan. In kari asali niya yan. Daing Allah Ta'ala. Hipaguno. Yanug hara ni hamano siya. Ampay mano siya makabatuk. Aun tuwi mapatut nila pagsukuran. Bukon magsukur hamangga masarap.
Masarap kilawon, sinangingiram iwan bukon. Masarap kaunon, sinangingiram iwan bukon. Sakawa, inkyana naman mo yan sarap. Inkyana naman na to yan mga tuan, buko ni pagsukur hamangga, buko ni pagsukur tao tagmangga, sa ipagsukur, sin sila katantan, pamahasot si mahating. Apabila nabiyahaning kahantang niya, asaling kita katantan ini piararahan sintuhan barakat. Na bang mabiyanahan, tamba manamba, ganap mangganap, ampay na Allah Ta'ala bang magganap, bukun makaminsan dalipatun. Insa baba niya na, bangin Tuhan magganap, lipatun ninambuok, makahangpu. In mataas niya ay nambuok makapitong gatos. In sa taas-taas niya, wallahu wasi'un alim. Diyatahan na dyan sintuan mo, in Tuhan mo, maluag indirihilan niya. Di pagkakulangan dirihilan. Di pagkakabusan dirihilan. Di magkatiw-tiw indirihilan. Taura hindi mabaya dihilan. Saboy nagsukur. Wala in syakartum la azidannakum. Bang niyo piyag sukurin mga kiyana naman niyo yan. Yung mga nasabot yan, ganapan pa sinallahu ta'ala. Wala in kapartum na bang niyo bialiktad. Hinang niyo piyag kupur pa Allah Ta'ala. Piyag takabun niyo. Im mga nikmat yan ughara ka niyo. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Im pangatud mo mataud sa tiyo-tiyo na. Dahil nga sabihan, in mataud sin, wala nagsukur patuhan, im pangatud niya sin mataud tiyo-tiyo. Na im pangatud niya sin tiyo-tiyo ay, hangkan na mga tuan na bihay ning kahalan. Sabab minig kita niyo ring hasalakan kabayaan sin Tuhan. Pinian kita niyo waktu. Pinian kita niyo lugal. Pinian kita niyo hinang. Ubus na pini kato taniyo sin Tuhan. Maglawag da kuman kita niyo hauno yaon. Dahil nga sabab yan mga tuan, impagsukur pa Allah Ta'ala, hikabatok mo pasalakan kabayaan niya. Uno pa yung baita kato tanyo sin Allah Ta'ala, inna fi dhalika la ayatan likawmi yatapakkarun. Yung mga nasabot, nikmat haunahan niya do. Alamat. Manfaatun nas, hikamumfaat manusia. Hikamumfaat kanila riha dunya niya, hikamumfaat kanihadlaw kanakana niya, hikamumfaat harahun niya, hikamumfaat haykabin niya. Hikarayaw niya mamikil pa Allah Ta'ala. Bukun pakayun niya pakangian. Sagawa. Alamat, hikatudyo niya pakawayaan sin mahasut si mahating. Bukun yan inangun niya alamat, hikawatok niya pakawayaan sin pikilan niya. Maita, di manjari. Ala tastahi min Allah. Di kau masipug patuhan. Baran mo pia panjari, pikilan mo pia panjari, mintinan niya pia panjari pag-ubos.
Di mo akaruning kabayaan sinallahu ta'ala. Nahuun, way mo kaya na naman diha dunya. Sa na, makananam na ka, way ko maglaku-laku. Makananam na ka, wadlaw ka na ka na. Dahil nga sa babyan mga tuwan. Hipagsukultan niyo. Intao nagsukur alamat makabatok siya pakabayaan sintuhan. Intao hipagkupur niya nikmat dihil kaniya sintuhan, alamat di na siya makabatok. Pakabayaan sintuhan. Sakawa, in alamat kabatukan niya, kabayaan simpikilan niya, kabayaan simpikilan nila, kabayaan sinapsu niya, kabayaan sinapsu nila. Ampain tao nagsukur. Yaunin alamat. Hikabatok niya, pakamumpaatan kaniya, dahin diha dunya, sambil paadlaw, akhir. Amuan mga anak kapo. Bukun tuudin dunya paghulaan. Binin na si mga tao bilyonaryo nalta nila. Piyagtaku-takuhan na sinta ubuhi. Pabilain tao matay na bukun na kaniya, suko na sinta ubuhi. Dahil nga sa babyan mga tuwang. Mag-uus-uus kita niyo magtulong tabang, magkasilasa, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't kita niyo makananam tiyo-tiyo kasanyangan dia dunya? Labi aula hadlaw ka na ka na. Mga tuwan, ang panasyog patansin Allah Ta'ala kaiwanan ayat. Walladhi sakhara al-bahr. Walladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Kitaan kita nung sinallahu ta'ala siyara. Wairun dugay. Dahil nga sabab yan, ay kaumaingi, ay kaumig. Dahil nga panawhid. Impanawhid, hambuk din nakarun mo. Hambuk din pikilon mo. Uy, nahintaw biyaon. Pikiling kataan. Nabukon na pamarayaw. Bukon na nagpikil siya nagtali. Na nagtali man siya, nahinang na siya kan tumali. Intiya tali-taliun. Na nahinang na siya kan tumali. Nahinang man siya kan tumali, wayroon nahinang jato, panday pupud kata. Na. والذي سخر لكم البحر والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها سيسرسن الله تعالى. Nagpapanjari sindakat. Pula-pula mo yung banu sindakat. Wayroon hula inwayrakat niya, takarakat kata. Intaw bihaw naglalag sinigad-dagat malano. Ay nakaw maglag. Sakawa lara inhigad. Malano dahil sinigad-dagat dunya. Amo na inasulwa. Lamod kaw rito, misan kaw rin na makalamod di. Aturayan tuan. Lupunan sintaon signal halangit, haunuha laong niya, in higad-dagat malano, malano imbuhangin niya. Maputi, madtukad-tuon na tulong niya. Nabang di ka ba kanini kaddagat, misan hagi itong gimba, haunulong ng pagpapayguan malano. Buku saan malano, yaw na hiukas kataan.
taon malano. Kitaon na tuan hari, yari rin pagkikitaan. Tajri min tahtihal anhar. Turayan to na. Tipagsyukur pa Allah Ta'ala, nagpapanjari siya harakat. Uno niyan harakat yan. Litakulu minhu lahman tariya. Yan yung kaista-istaan. Ista asibi. Ista dakula. Unod. Aun dunan ista unod katan may bukog. Aun dunan ista di mo na misan tulaon. Hikaon mo na sadya pasimud mo. Nakaon mo na. Vitamin sintao. Kagunahan sintao. Hipagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naglalagin tao sinista masarap. Nakiyabakan nila yato dabaw. Panit, biya malagula asuno. Magpatula hambuok. Tiula. Ingan niya sadya mata panit. Ito kuno tuan. Panit sadya tuan. Nagkarayahan ng tao Pilipinas, yung panit sadya. Na yung pangasubo, piyagsuko nirakan pa Allah Ta'ala. Sakhara lakumul bahr, wairun makaraus maghinang dagat. Naghinangin tao istahbay. Kapit maubos yung pangalta niya. Pila ista din kumaun. Sa inistah kalaud-lauran. Bihan banus. Yaw ninista tiyatahay, yaw ninista bago, yaw siya saldin. Ginisan ninista. Lita kulumin. Kabuhianan na to. Kabuhianan na to. Ang pakita niyo makapagtagipon marayaw patuha. Ang panato mahinangin ibadat sinadlaw. Ang panato mahinang ibadat sindum. Sa kalituan, wala nakapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran. Kaya planuhan kita niyo sintuhan sing kabayan ni. Ayaw kita niyo madto pa plano sin syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nagibot-ibot ka to tanin mahatsut si mahatinggi. Sa taod-taod ayat. Ubos na yung plano ko kaniyo. Ubos na yung programa ka kaniyo para mansintuan. Ayaw tod ka mo makad sin plano sin syaitan. Naita. Ya'murukum bil fakr. In kamurayahan da akun kamu baitan kamu na bangkan magmura mamiskin sa kan. Bangkan magdunit maun mamiskin sa kan. Bangkan tumabang maun mamiskin sa kan. Inallahu ta'ala bangkaw nang dihilang po pangantian. Sa yung kabayan na to, pagdihil biyahong gantian magtubihawon. Dahil nga sababian mga tuwan. Hipagsukul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dagat. Nabi, aun tuwan magpaygon to. Puno ng kampong magpayo kita nung na. Madyak kita nung kapal. At tuwing dagat malingkat dito. Nakabatok na madto. Na yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa mga tuwan bukon hat ista im makaun na to. Ista bago ista daan katantan. Bukon hat ista, aun pa bukon ista, yan imbat. Panghati mo mga paiskahoy, biubuad. Sa kalituan, bang maadjal na, agad di migin tawalingkuran ng sarap simbat.
Aung pamahal ka, biyeta sintuhan, yan haista niyo, yan ang katantan, bukon hat makaun, biyutang parunhanin nuno. Yan dunhanin musa niyo, yan dunhanin kumala niyo, yan dunhanin intan niyo. Sa kalipyag ngan sa jatao, hindi abo intan nila, hindi abo kumala nila, hindi abo musa nila, inyaon harakat biyutang yaon di nila lao. Na, kiyabakan si mga naglag, inwala naglag, piyag ngan na sadya. Pag nga nato na sa jalaw na, sa daig tanong makabak. Namaita nila kiyabakan, liawag nila wang biyadiin im paglawag. Sabab piyalawag sintuan bukon maglawag way. Bangkaw naglawag sinway, iri mo kabakan sambil maabot adlaw kiamat. Sa bang inliawag mo ahon, nakabakan mo. Na inliawag na tuway, narikabakan. Yan dunhan, watastakhrijuna minhu hilyatan. Talbasunaha. Yan dunhan, halaw sindakat yan. Makawa niyo inintan, kumala. Aming pinakamahal ka, kakukunahan niyo, pakayan sing kababaihan. At turayan doon. Hipagsusukur pa Allah Ta'ala sa kalipyag takabur. Mangasip. Sa kalibukon nangasip, nagpakita singgal lang dahil di harap mari. Magbaybay, bukon to'y nagbaybay, sa kalibutangan galangin niya un. Bukun piyag syukur pa Allah Ta'ala. Aturayan to. Uno pembiyata sin Allah Ta'ala. Kato. Wataral pulka mawakhira. Kakitaan niyo, kakitaan mo. Ingkapal dakula, iwan sin sakatan, iwan sin sakayan sibi-sibi. Nabiya lurang harakat. Kapal biya laggubud, biya laggud po. Di hiludang kakawasahan sintuhan. Sa imbat to biya dahan lagu-lagu, manigabluan magtupabuli sindakat. Unim biya sintuhan, kato. Alam tara annal pulka tajri fil bahri bini'matillah. Pagsukulan tuod pa Allah Ta'ala. Di hiludang imbugat sing kapal, mengkanto vigyaon. Intaw mang di mengat lumangoy, manigabluan, magtupaon, malumos sila. Sa ingkapal, biya lagu po, biya lagu dunya, di. Nauno, kansiw kawasa, kawasa sin tao bukon. Alam tara annal pulka, tajri fil bahri bina'matillah. Piya panaw na mo. Piyarakan na mo. Takama kina iwanway. Bugsayan iwanway bukon. Paakarun hangin. Nagparakan yan. Nikmat kawasasin Allah Ta'ala. Bukon kawasasin engineer minyaw na makina. Bukon na kawasasin makina. Kawasasin Allah Ta'ala sabab sadyay niya. Tajri fil bahri bina'matillah. Pagsyukur pa Tuhan. Nagdakay mo. Naghatud kay mo. Dahil hamukula, pahamukula. Naghatud sindarahan mo. Sa kaliri mo ipagsyukur pa Allah Ta'ala yung bihandagbos. Yan mga Tuhan. Nikmat siya taud-taud diyan ughara sin Allah Ta'ala kato. Unim maksud yan. Litabtagu min fadlillah. Supaya niyo marawhat in fadlullah karayawan dengan Allah Ta'ala. Bukun karayawan klimun mo ingat ku kawasaku.
sa bina'matillah min fadlillah wa laysa min fadli anta wal rizqu laysa biyadika wa laysa biyadi abdir razzaq walakinnal arzaq wal rizq biyadillah wa laysa biyadi abdir razzaq. Bukunin rizki na kontrol sin tao. Way tao nakakontrol sin rizki. Hisiw yan mga tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taral pulka mawahira fi walitabtagu min fadli. Nikmat sa lagu-lagu. Sa kalituan, piyagmaksiat sin tao. Nagmamaksiat ay kadunasan. Nagmamaksiat at taas kapan. Wala nagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di maminday na Allah ta'ala sin ni'mat sa lugay. Sin tao, di nila pindah. Ubus na yung dirihilan sin Allah ta'ala. Nabang nila pindah, sila bukun do sa sin Tuhan. Walakin nan nasa anfusahum yazlimun. Di magpanglawgin ng Tuhan. Nagsisipat siya sin sipat Rahman iban sin Rahim. Saka waadlaw susungun. Amin mga sila pajarari. Bukun na sipat Rahman. Bukun na sipat Rahim. Ajabun syadid. Wa ajabun alim. Amo yan mga tayo mahuran. Naunin duhulan sinayat. Wala'allakum taskurun. Mga kanikmat-nikmatan siyabot yan. Bungang kahoy, tubig, pagkaon, kahayop-hayupan, kaista-istaan. Supaya kau makabato. Supaya makabatok yung pangatod mo, yung pangdungog mo, yung pikilan mo, yung pituang gautabaran mo, yung kabuhi mo. La'allakum tashkurun, supaya kau magsyukur pa Tuhan. Yung pagsyukur mo bihan, kabayaan sin Tuhan hinang mo, masanyang kau riha dunya, ibang masanyang kau hadlaw ka na. Hawak tumanaykod ka rin niya dunya, diara mo yung kabayaan sin Tuhan. Sabab nahapit mo yung kabayaan niya. Bukunin hihapit mo kabayaan mo. Bukunin hihapit mo riha dunya, magdul ka sin napso mo iwan sin sawat mo. Bukun. Dahil nga sabab yan mga Tuhan, mas sakitan niyo. Hadis sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipagpakuyag ka to taniyo. Unin, jima to hamasa nila. Qala ba'du sahaba, Ya Rasulallah, inna na'kulu, in kami nilaw niya magkaon, wala nashba. Qala, تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون قالوا نتفرق قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود. Sabda sinjunjungan taniyo alaihi salatu wassalam, namungin mga sahabat pa Rasulullah. Ya Rasulullah, in kami ini magkaon. Saong problema na mo pagkaon ini. In problema na mo, misan masarap yung pagkaon, mataw din pagkaon, di kami pagkansukan. Aturayan doon. Amad tulong niya yung problema na mo. Magkaon kami, kami pagkansukan. Kala,
Sabdasin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tajtami'una ala ta'amikum aw tatafarraqun. Unulong ni paghinangon niwang kau magkaon. Magsaw-saw kamu atawa magkaniya-kaniya. Amo kamu. Nalawng niya mo. Nagkakaniya-kaniya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ijtami'u. Bang kamu magkaon, pagsaw-saw kamu. Maita. In makaon ganta sinambuk tao, makakaonan 2 tao. Nabang kamu nagkaniya-kaniya, ang pamabasagin ng buhok, ubuson sinambuk, di kakapinan. Dahil nga sa wabya, misan masarap yung pagkaon, misan mataw din pagkaon, di kamu kansuka. Na pagpun kamu. Mana si pagpun, pagsaw-saw kamu, mataw di ba matiyo? Maita. Impagsaw-saw niyo yan, ang paihakad niyo atulan kabayaan sintuhan, siyabot niyo ingan niya, yubarik lakumpi, papagbarakatun sintuhan. Aturayan to. Nah. Si masabot singan sintuhan bipur kimaun. Hawak to nagkaun iyaga din atulan kabayaan sintuhan. Ubos kimaun iyaga din kabayaan sintuhan. Anugaraan sintuhan barakat. Main kaning pagkaun nila yaon barakat. Impag-inom nila yaon barakat. Hakuti ka iyaga nila yung kabayaan sintuhan. Nagsukur sila patuhan. Ganapan sin Allahu Ta'ala. Nayari na kita ni wakahalan biyaw. Mataod pagkaun niya hapdi dah. Mataod na nakauni hapdi da. May taiyad do, sabab pagkaunin tiya tali dumad daw. Kaya sarapan sim pagkaun, saway kaya sarapan sim pagsambahayan. Kaya sarapan sim ginis babara pagkaun, wala kaya sarapan sim magmura. Mapait. Mabugatin 5, umutong habusa. Biyasin, pipintingan basi, biyasin yuhukut habasi. Uno pa mga tuhan yung baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Amr ibn Shu'aib radiyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة رواه النسائي وابن ماجه. Sabda sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam, pangaon kaon kamu. Nagawa, ay niyo sa jalamuri sinduay, ning pangaon-kaon niyo. Ay kamu manglupas pagkaon. Wala makhilat. Iwan, ay mo pagtakabbulan ning pagkaon mo. Ay ikaw magtakabbura pagkaon. Aturayan to. Kulo, pangaon-kaon kaw. Wasrabu, panginom-nginom kaw. Kaon kaw sinni mati anugara kay mo sintuhan. Panginom-nginom kaw sinridji kay anugara kay mo sintuhan. Sarawa ay mo sa jalamuri. Sin manglupas karayawan. Ikarwa ay mo sa jalamuri sim pagtakabur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataudway na kakaun. Mataudway na kaiinom.
Kiukog dancing calamity. Kiukog dancing kamiskin. Inaaraman na to magsugpat-sugpat eh. Yan kay mo ni panunugpat. Yan to kanila yung susugpaton. Sugpatan. Inaarama magtawang tiyawang. Yan kay mo ni pananawang. Yan to sila yung tatawang. Inaarama na to magpasanyang. Yan kay mo ni pagpasasanyang. Yan to yung pasasanyang. Isinagbayta. Mahatut si mahating. Turayan to. Pagsuko sa pato. Kulu washrabu watasaddaku. Pagsarak ka. Sa yung pagsarak ka mo, ay mo tudla muri. Sindi kabayaan sintuhan. Ay mula muri sing kabayaan mo, subay kabayaan sa sintuhan. Ay mula muri pag-abbo. Tuhanin man jari mag-abbo, saway siya nag-abbo. Manjari pag-abbo sintuhan, piya panjari kaurayahan. Saway nag-abbo Tuhan. Manjarin Tuhan mag-abbo, piya panjari kauhansam, saway nag-abbo Tuhan, sa kalin ikaw. Yan mga Tuhan. Ay mo sa jalamuris. Naunin nila, pagsyukuran pa Tuhan. Ini kau mananarak ka. Ini kau mangdirihin. Yan mga Tuhan. Pagsyukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Tuhan. Hawak tu'y Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdaak. Nagparana siya tao. Manghindo sim pag-agama. Harap pahula Egypt. Harap pahula Persian. Harap pahula Rome. Harap pahula African. Pakania binaybayan. Nagdaak na. Dahil nga mga naraak niya, pahula African, hinda Mu'ad. Mu'ad ibn Jabal. Grupo nila. Rasul sallallahu alaihi wasallam magpanauman, betaan na sila. Aon, paluto kanila. Final briefing kanila. Uno, kala lahu, inpamung sinjunjungan alayhi salatu wassalam, kanila, iwan patim leader nila, iyakum wa iyak wattana'un. Paghali kamu, iwan tangkis kamu, dahing magdul, magpasarap sim pagkaon, magpasarap sim pag-inom. Buko na mo timaksud niyo. Imaksud niyo pasarapon na tao, impagtag-ipon patuhan. Bukon magpasarap pagkaon. Fa inna ibadallah, sa bunal tuod, mga sila nagtatag-ipon patuhan, laysu bil mutana'amin. Bukon sila lamod dito ha magdul si magpasarap sim pagkaon. Dahil nga sabab diyan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato, ing kami nilaw niya. Lana, kudi da kami kumaon. Hatta najua. Di da kami kumaon, bang kami ri dahap diun. Naing kita ni ubihaw. Minig deng habay, nagiinom. Hatas sa sakatan, nagiinom. Pagdatong paupis, nagiinom. Subhanallah.
tanaon. Nagpasarap sin pagpaon sa wala nakapasarap sin pagtag-ipon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga tuwan, himbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ishraq dahing hamangalong niya nang lupas karayawan an nakula. Amin kumaun nakita niyo kullu ma istayhaita. Dahing hamanga nang lupas pagkaunibang paginom, amin kaunon sintang katan katatarihan niya. Nasasangkad, nasusungkad na intiyan niya, way nalilian. Sakawa, aun pa yaun favorite niya, hiluon niya ang paniya hiluon. Aturayan tuan. Inyad tulong niya nakalamod na dahing hamanga nalupas. May tayad tungya ng lupas, aun tag suku. Suku sinway. Nasa kalingkay mo, liupas mo na yung kanila. Dahil nga sabab yan, sukutun si adlaw ka na. Summalatus alun na yaw maidin anin na. Sukutun siya sinemat yan tumayta siya way nagpasaw bukon niya piyag syukur pa Allah Ta'ala, liupas niya. Turayan mga tuan. Dahil nga sabab yan. Yarin hadis sumunod. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna shirara ummati. Sa bunal tud insangi umat. Allazina wuzu bin naim. Amo na yung mga tao nagkasadda pa na nikmat pagkaon, nikmat paginom. Wa nabatat alayhi ajsamuhum. Ti mambuk na unod. Simulig na yung bukog. Hapagkaon, masarap. Hapag inom masarap. Sa wala simulig, hapag tag-ipunan patuhan. Haja kufrun naam. In iyan tuwa na muna nin sa mata-mata nagkupur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak kapo na muatiranan. Bukun to din dunya paghulaan. Aun sa jahapitun na to. Paiman si mahatsut si mahatinggi. Ya ayyuhalladina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Lilinga marayaw. Atura marayaw. Iwan pikila marayaw. Nauno. Imbeta kay mo sintuhan. Sadyara kakao sindahon mo konsum. Unang konsum yan sabto. Bukon yung piyagyan konsum sabto. Tempagyan konsum. Aming konsum dagpakan kao singkaman. Ay mo nakanapi konsum ko ni sa konsum. Imbeta sin Allah Ta'ala. Pag-uusing konsum na. Sadyara kakao yan tuan. Wala takunu kallazina nasullah. Ay kamu siminguda mga sila na lupa magtuhan. Sa pagkaon masarap, papaginom masarap, papagbadyo masarap, pakatantan masarap, o di sila magkalupa. Lang simbihon, updated sila.
Tarawa, tudyo magtag-ipon patuhan. Nari na kaingat. Kaya nga sabihan mga anak ka po na mo tiranan. Ayaw na tulog pasun. Inni matdihil ka ito sintuhan. Pangasubuhan kita ni wadlaw ka na ka. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يصنعون. Ayat 2, lima syahidtum alaina antakana Allahu antaka kulli shay. Ang atuan pabisarahun na sintuanin pabisarahun imbaran natu pabisarahun simud suku niya na bang mupya kay pamarayaw gapi kay mo. Bang mupya kay pamangi, banta mo na. Parisarahon. Magsaksi mga po. Mamungin kay banan. Lima syahid tumalain. Maita ka mo yan, nag-against ka mo, nagsaksi. Na piyabisara kami sin. Anta ka kulasay. Amin magbabaya-baya. Pabisarahon na yung kataan. Bang niya kabaya. Mamisarain 5. Mamisarain 6. Amad tutuanin dagpakan na to. Bang nato yan dihipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kay napusan hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Innama akhsha alaikum. Sa bunnal tuod sabda sinjunjungan alaihi salam. Impiyag bubuga-buga ko. Doon ka niyo. Juma to hamawa na ako ini. Syahawatul ghay. Amin syahawat mangi. Fi butunikum wa furujikum. In syahawat mangi yan hatian niyo. Iwan yan haurat niyo. Tinintian dulan. Tay maunsintian misandaan batu. Misandaan lansang, tayo maunda. Di imian ayaw ni pagkarisin lansang intian ko, hindi. Uno-uno yung pasurun mo tayo maunsintuhan. Sintian. Ang pabiyabaitaan kita sintuhan ini sadya. Na, amo yan yung piyagbubuka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahawat mangi. Yan hatian, iwan haurat. Kumaon sin haram, minum sin haram. Magdina. Sinyaw na halal. Insumunod, wa mudillatil hawa. Syahwat pamangi. Iwan laungun kamu. Sin hawa nafsu pamangi. Namura-murahan mga anak kapo. Sa lugay na to iingatin sulatin ni. Sulat sin mahasut si marikato taniyo. Ubus na yung baita niya. Haipon niya na kauniwan sinahulihan. Hisiu-siu umayaday ni lamud siya ring ayaran. Mahal ka ini pa Allah Ta'ala. Hisiu-siu manghal ka ini. Lamud siya ring hahalgaan. Lamud siya ring haayaran. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na mga tuwan di nakita niyo kaprutikan cintao. Magpaprotek na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miabot na yung masasalay kasi. Sabab nagtuhan na yung tao. Minig na bukun na Allah ta'ala. Bukun na bunaan. Impiyag tuhanan sin tao, hawa nafsu nila na iwan sahwat nila. Na mga tuan, mga anak apo na mo, uuhon na timbaran na to, pataalukon na to, inatay na to, pakabayaan sin Tuhan. Mumuson na to, inatay na to, hapag mumus kabayaan sin Tuhan. Impikilan na to. Supaya ri kita niyo maabi-abi. Sin syaitan jin,
iwan sin syaitan manusia magdaruha ka di hababaw singgum ni ingkitan niyo pia karisin Tuhan pia panjari sila Allah Ta'ala magtag-ipon sadya di hababaw singgim mo na murah-murahan tub-tub na sa jaridto bang mayan pia pagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم حول حالنا إلى أحسن الحال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.